Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Nonye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Mbaye ikaze muri gahunda y'umunsi mu itangazamakuru ya none ku itariki ya 26 z'ukwa karindwi kwa 2025. Amerika yashimye ubwumvikane bw'u Rwanda, Kongo na HCR bwo kwifatanya mu gucyura impunzi. Abanyarwanda bo muri Canada bo bamaganye umunyapolitike wapfobeje jenoside yakorewe abatutsi. M23 yabwiye Tshisekedi ko asigaranye kwegura cyangwa guhunga bitaba ibyo agakurwa ku butegetsi. Naho Masisi M23 yigaruriye kandi gace k'ingenzi. Abofisiye bo mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bo babujijwe gusohoka igihugu. Mu Bwongereza Minisitiri w'Intebe ari gusabwa kwemera leta ya Palestine. Muri Gaza ho inzara imaze guhitana abantu 122. Wigeze wibaza ushobora kubona inzu nziza ku giciro ushoboye cyangwa se ubutaka bufite ibyangombwa butarimo ibibazo? Nta mpamvu yo gukomeza gushakisha, ibisubizo byose biraha. Imari Real Estate turagufasha kugura no kugurisha ibibanza, amasambu ndetse n'amazu y'abamoto cyangwa manini. Dukata amasite meza kandi yizewe, tukayagurisha mu mucyo no mu bwitonzi. Ufite amafaranga make ntugire ubwoba, turagushakira inzu cyangwa ubutaka bujyanye n'ubushobozi bwawe. Ufite ubutaka buto cyangwa bunini, turagufasha gukora inyigo y'inzu wakubakaho bijyanye n'ubushobozi bwawe. Dufite ubunararibonye mu gutanga ubujyanama ku butaka wagura buzira ingaru, mu kwirinda amakimbirane abushingiyeho. Mu bunyamwuga buzira amakemwa, nitwe ducunga amazu yawe mu buryo bwizewe. Duhamagare kuri 0783 57 86 72 cyangwa utugane ku mbuga nkoranyambaga zacu nka YouTube na Instagram. Hose twitwa Imari Real Estate. Imari Real Estate, twubaka icyizere, inzozi zikaba impamo. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike, bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Ikaze muri amakuru arambuye, duhereye kuri Amerika yashimye ubwumvikane bw'u Rwanda, Kongo na HCR bwo kwifatanya mu gucyura impunzi. Leta z'Ubumwe za Amerika zashimye ubwumvikane u Rwanda na Kongo n'ishami ry'umuryango w'abimbye rishinzwe impunzi byagezeho bwo kwifatanya mu gucyura impunzi. Tariki ya 24 z'uku kwezi u Rwanda rwari ruhagarariwe na Ambasaderi Charles Kalamba mu nama yabereye Addis Abeba muri Ethiopia. Kongo ihagarariwe na Minisitiri w'Umutekano w'imbere Jacques Shaban, HCR ihagarariwe na Raouf Mazu, nuko bashyira umukono ku nyandiko y'ubu bwumvikane. Umujyanama wa Perezida Trump ushinzwe ubufatanye na Afrika Masad Boulos yatangaje ko inyandiko ya Addis Abeba yubakiye ku masezerano ya Washington u Rwanda rwagiranye na Kongo tariki ya 27 z'ukwezi gushize, kuko asaba ko impunzi zifashwa gutaha ku bushake mu buryo butekanye kandi buzesha agaciro. Yagize ati iyi ntambwe y'ubufatanye igaragaza ibikorwa bihuriweho ku rwego rw'akarere na mpuzamahanga biganisha ku mahoro arambye n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari. U Rwanda, Kongo, HCR bemeranyije ko impunzi 600 z'abanyarwanda ziri mu nkambi y'agateganyo ya Goma zizacyurwa vuba mu gihe hashakishwa ibindi bisubizo birambye ku mpunzi bishyigikiwe n'ubuyobozi bwemewe muri Kongo. Byemeranyije gushyiraho uburyo bwatuma inzego z'ubutabazi zoroherwa no gufasha impunzi zitaha zitekanye, hubahirizwa amahame y'amategeko mpuzamahanga kandi ubuyobozi bwemewe n'amategeko bw'u Rwanda na Kongo bukubaho. Impande zose zumvikanye ko kugenzura neza imyirondoro n'ubwene gihugu bw'impunzi zifuza gutaha ari ngombwa mu rwego rwo kwirinda ibibazo birimo kuba hari uwabura ubwene gihugu. U Rwanda, Kongo na HCR byumvikanye ko hazajya habaho izindi nama zajya zitegurirwamo ibikorwa byo gucyura impunzi hanasaranganywa amakuru. HCR igaragaza ko kugeza ku itariki ya 30 z'ukwezi gushize kwa gatandatu u Rwanda rwari rufite impunzi zigera ku 136 713 zirimo abarenga 83 bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
umutingito uri ku gipimo cya 2.3 wumvikanye i Kigali. Ishami ry'urwego rw'igihugu rushinzwe mine peteroli na gaze rishinzwe gusuzuma imitingito ryatangaje ko mu mujyi wa Kigali humvikanye umutingito ufite ibipimo bya magnitude ya 2.3. Iri shami ryatangaje ko uyu mutingito wumvikanye mu ijoro ryakeye. Ryagize riti uyu munsi isa 6:38 z'ijoro umutingito ufite magnitude ya 2.3 wumvikanye muri Kigali aho uganje cyane mu karere ka Gasabo. Ubundi umutingito uba rwakoreshejwe igipimo cya Richter kibari byitwa magnitude cyangwa se ubukana bw'umutingito. Umutingito wa magnitude 2.5 cyangwa munsi yayo ntabwo wawumva, ariko ibikoresho biwupima byo birawumva bikanamenya ubukana bwawo, bivuze ko uwumvikanye wa 2.3 utarukanganye. Cyakora imitingito ifite magnitude yo hejuru ya 5 yo irumvikana kandi bishobora kwangiza ibintu bitandukanye nko kumena ibirahure by'inzu cyangwa se kuyisenya bitewe n'ibipimo wari ufite. Inzobere mu bijyanye n'imiterere y'isi zigaragaza ko kugira ngo umutingito wangize cyane bigirwamo uruhare n'ibintu byinshi birimo imiterere y'aho wabereye, ubukana bwawo, ibikorwa remezo bihari, inshuro wumvikanye ndetse n'ibindi. Kugeza ubu umutingito wamaze igihe kirekire mu Rwanda uri ku gipimo cya 6.6 ukaba warabaye ku itariki ya 20 z'ukwa gatatu ku cya 1966 niwo wabaye ukomeye mu Rwanda mu myaka isaga 100 ishize. Dukomereza amakuru Karongi aho ingo zirenga 2,000 zitagira ubwiherero. Ubuyobozi bw'akarere ka Karongi bwasabye abaturage badafite ubwiherero kubwubaka mu maguru mashya kuko kutabugira ari kimwe mu bitiza umurindi indwara zikomoka ku mwanda. Ni nyuma yo kwikusanya amakuru riheruka gukorwa n'ishami ry'ubuzima muri aka karere rigaragaje ko mirenge 13 ikagize abarurwamo ingo 2,196 zidafite ubwiherero, mu gihe izindi 5,330 zo zifite ubwiherero butujuje ibisabwa. Dr. Byamukama Emmanuel umuyobozi w'ibitaro bya Kirinda avuga ko 40% by'abarwayi bakira baba bivuza indwara zikomoka ku mwanda. Ati mu bitaro bya Kirinda twakira abarwayi benshi bafite indwara zituruka ku mwanda. Indwara ya tifoide imaze igihe ivugwa yatangiriye iwacu Karongi ubiri kwica abantu. Uretse tifoide, Dr. Byamukama avuga ko bakira abana benshi barwaye inzoka zo mu nda, indwara zo mu kanwa, iz'ubuhumekero, izituruka ku mibereho mibi nko kubana n'amatungo no gutura ahantu hari imyanda nk'ibishingwe, ibiziba ndetse n'ibindi. Muzungu Gerard uyobora akarere ka Karongi aherutse kuvuga ko bagifite ibipimo bihanitse mu bijyanye n'ibibazo bibangamiye imibereho myiza y'abaturage. Ubuyobozi busobanura ko ubwiherero bwujuje ibisabwa ari ubufite umwobo utinze neza, buhomye, busakaye, bukinze, bupfundikirwa kandi hafi yabwo hakaba hari kandagira ukarabe. Abanyarwanda ba muri Canada bo bamaganye umunyapolitiki wapfobeje jenoside yakorewe abatutsi. Imiryango y'abanyarwanda batuye muri Canada yamaganye umunyapolitiki Yves Engler uri guhatana umwanya wo kuyobora ishyaka NDP New Democratic Party wigeze gupfobya jenoside, avuga ko imibare y'abatutsi bishwe mu 1994 ikabirizwa. Mu 2017 Yves abinyuje ku rubuga rwe yavuze ko ibyo u Rwanda ruvuga ko abatutsi bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 barenga miliyoni ari ibinyoma, kuko uwo mubare uruto w'abatutsi bari mu gihugu muri icyo gihe. Akomeza avuga ko impamvu iyi mibare ntawe yibajijeho ari ngo biri mu nyungu za politike, bityo ko nta wigeze ayivugaho cyangwa ngo ayibazeho. Tariki ya 3 z'uku kwezi Yves Engler yatangaje ko agiye kwiyamamariza ko umuyobozi mukuru w'ishyaka NDP ryo muri Canada. Imiryango y'abanyarwanda batuye muri iki gihugu ku bufatanye n'umuryango w'abayahudi urwanya ivangura, urwango na jenoside babinyujije mu nyandiko imwe bamaganye uyu mugabo kubwo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Umuyobozi w'umuryango Humura Association urengera abarokotse jenoside yakorewe abatutsi Pascal Kanyemera yabwiye Toronto Sun ko ibyanditswe muri iyo nyandiko bitakwihanganirwa ko ari ugukora mu nkova abarokotse jenoside. Atari amagambo ni nko kongera kwica abarokotse. Bwa mbere byari ku mubiri no mu marangamutima, noneho kongeraho no mu mitekerereze binyuze mu guhakana agahinda no mu mubabaro wabo. Akomeza avuga ko biteje inkeke kubona umuntu nk'uwashaka kwiyamamariza umwanya wo kuyobora rimwe mu mashyaka akomeye mu gihugu. Umuryango w'abayahudi urwanya ivangura, urwango na jenoside uvuga ko amagambo ya Yves Engler ari ugusuzugura inzirakarengane zazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ndetse ko atari imyitwarire y'umuntu ushaka kuba umuyobozi. Mu kanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment. Tuguha link ubundi ukishyura.
Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 0785364803 cyangwa 0789880339. Ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa3iremetravel.rawa. Mu kunoza neza ibyo ukora ukeneye ikoranabuhanga mu kigo Infinity Tech Solution twiteguye kubaha ibisubizo byose mukeneye bijyanye n'ikoranabuhanga mu kazi kanyu. Tubakorera systeme za software zitandukanye bitewe n'akazi kanyu, ibigo by'amashuri, gucunga amakoperative, imishinga y'ubwubatsi, ibigo by'ubucuruzi, imiryango itegamiye kuri leta, POS kuri bar, resto na coffee shop n'andi mazu y'ubucuruzi. Sigaho guhora utaka ibihombo. Egera Infinity Tech Solution igushyirira ibyawe ku murongo. Hamagara kuri 0789835385. Nimero ya WhatsApp ni 0785030772. Wanasura website yawe ya infinitytech.rw. Makuru avugwa hanze y'u Rwanda, M23 yabwiye Tshisekedi ko asigaranye kwegura cyangwa guhunga bitaba ibyagakurwa ku butegetsi. Kone Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro Alliance Fleuve Congo, yavuze ko Perezida Tshisekedi asigaranye amahitamo atatu: kwegura ku butegetsi, guhunga cyangwa kumukuraho. Yabigarutse mu mbwirwaruhame yashyize kuri X yahoze ari Twitter, agaruka ku mbanziriza mushinga y'amasezerano yasinywe hagati ya M23 n'abayobozi ba leta ya Congo idoha muri Qatar. Ati ni ikibazo cya politike kandi gifite impande nyinshi. Igisubizo kuri iki kibazo nacyo kigomba kuba icy'igihugu kandi cyagutse. Guhakana ukuri ni ukwigizayo uburyo bwose bugamije igisubizo, bityo ikibazo kizakomeza gufata igihe kandi kigira ingaruka zisenya byinshi. Nta gihugu yavuze, ariko yakomozaga ku masezerano y'u Rwanda na Congo byasinyiwe Washington. Nanga yavuze ko iki kibazo cya Congo kitakemurwa n'amasezerano asanzwe y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Kone Nanga avuga ko abashyigikiye ubutegetsi Kinshasa bavuga ko nyuma y'aya masezerano bizatuma ubutegetsi babugumaho igihe cyose, ibyo asanga ari ukwibeshya. Yavuze ko M23 mu gihe gito yabashe gutsinda ubutegetsi bwa Tshisekedi mu bijyanye no gukoma mu nkokora umushinga wo guhindura itegeko nshinga no kuba ngo ubwishongozi yari afite kuri ubu ntabwo akigaragaza. Nanga yagize ati asigaranye kwegura cyangwa guhunga bitaba ibyagahirikwa ku butegetsi. Yavuze ko imbanziriza mushinga amasezerano n'amahoro Declaration de Principe yasinywe Doha itemerera leta kubeshya cyangwa gukoresha itangazamakuru mu kuvuga ibintu uko bitari. Kuri Kone Nanga ngo kuva kwa M23 muri ziriya ntara bizava ku gihe M23 izabigenzura igihugu cyose Perezida Tshisekedi atakiri ku butegetsi. Ati niba ari umugabo azazadukura, birakwiye kujya mu mizi y'ikibi no kukirandura. Imasisi M23 yigarurira agace k'ingenzi. Kuri wa gatandatu M23 yigarurira agace ka Showa ko muri territoire ya Masisi nyuma yo kukirukanamo umwanzi wawo bari bahanganye. M23 yafashe Showa nyuma yo kwirukana ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo bari bahanganye ryiganjemo inyeshyamba zo mutwa APCLS wa General Kalaire. Ku munsi w'ejo kuwa gatanu impande zombi zari zarwaniye muri kara gace, ariko APCLS isubiza inyuma M23 igeza ahitwa Bukombo. Amakuru avuga ko M23 nyuma yo kongera ingabo kuri wa gatandatu yaramutse igaba ibitero kuri ziriya nyeshyamba irazirukana, biba ngombwa ko zihungira ahitwa Ngesha na Burora. Showa na gace k'ingenzi ko muri Masisi kagizwe n'imidugudu ya Showa, Muhondo na Shangala. Usibye aka gace ku mugoroba w'ejo kuwa gatanu kandi M23 yafashe agace ka Murema ko muri groupement ya Nyamaboko muri Masisi. Abasirikare ba FRDC bazinjira mu ngabo zacu. M23 ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko igisirikare cy'iki gihugu FRDC aricyo kizinjizwa mu barwanyi bacyo kuko aribo bafite ubushobozi bwo kugarura umutekano n'ituze mu gihugu. Ubu butumwa bwatanzwe na René Abandi uri mu bashinze M23, akaba nimwe mu ntumwa zahagarira ihuriro mu biganiro byabereye Qatar. Mu kiganiro ubuyobozi bw'ihuriro bwagiranye n'abanyamakuru Goma, mu ngingo zigize amahame leta ya Kongo na M23 bemeranyije Doha muri Qatar harimo ko ibice byose by'igihugu bigomba kugenzurwa na leta. Ibi ubutegetsi bwa Kongo bwabishingiyeho buvuga ko M23 izabusubiza ibice byose igenzura nta mananiza. Ubuyobozi bwa AFC M23 bwo bugaragaza ko igisirikare cya Kongo kidafite ubushobozi bwo kurinda ibice by'igihugu, bityo ko gikeneye kuvugururwa kibifashijwemo n'iri huriro. René Abandi yagize ati abasirikare bose ba FRDC bazinjira mu ngabo zacu kubera ko dushaka kuvugurura iki gisirikare. Biteganyijwe ko ibiganiro by'amahoro bishingiye ku mahame yasinyiwe muri Qatar bizatangira bitarenze ku itariki ya 8 z'ukwezi gutaha, ariko M23 yatangaje ko imfungwa zose niziba zitararekurwa ibyo biganiro bitazabyitabira. Ni M23 rero yabwiye leta ya Kongo ko nta mahoro iki gihugu kizabona kidafite Kabila. Urukiko rukuru rwa gisirikare Kinshasa mu murwa mukuru wa Kongo rwatangiye kuburanisha urubanza ubushinjacyaha bwa gisirikare buregama Joseph Kabila ibyaha bishamikiye ku kuba ari muri AFC M23. Kabila wagarutse mu gihugu cye akajya mu gice kigenzurwa na M23 ntiyitabye urukiko. Ni nyuma yuko inteko ishinga amategeko imukuyeho ubudahangarwa yari afite, aho nabwo atabonetse ngo yisobanure ku byo yashinjwaga. Araregwa ibyaha birimo gufatanya n'umutwe wigometse, ubugambanyi, guhishingiro kwigomeka, iyicarubozo, kwica hakoreshejwe amasasu, gufata ku ngufu umujyi wa Goma, guhungabanya amahoro no gufata abagore ku ngufu. Bimwe muri ibi byaha bihamye ashobora guhanishwa igihano cy'urupfu
y'urupfu mu mategeko ya Kongo. Minisitiri w'ubutabera w'agateganyo muri icyo gihugu Samuel Mbemba yabwiye abanyamakuru ko ubutabera bwigenga kandi ko ibiganiro bidashobora kwivanga mu mirimo yabwo. Ati ubutabera ntibushyikirana ntibuganira, ingengabihe y'ubutabera itandukanye n'iya politike. Mu iburanisha ry'uru rubanza rero hasobanura umwirondoro wa Kabila ndetse n'ibyaha byose ashinjwa nubwo atarahari, kuko kuva mu mpera za 2023 ntakandagira mu bice byose bigenzurwa na leta ya Kongo. Urukiko rwanzuye ko iburanisha ritaha rizaba mu gitondo cy'itariki ya 31 z'uku kwezi. Mu kiganiro n'abanyamakuru, umunyamabanga uhoraho wa FCM23 Benjamin Bonima yagize ati ese mutekereza ko amahoro ashoboka muri iki gihugu Joseph Kabila yahejwe? Joseph Kabila ntabwo ari umunyamuryango w'ihuriro ryacu keretse umunsi umwe naryinjiramo ashingiye ku mirimo myiza riri gukora. Ni umugabo ukwiye icyubahiro mu gihugu cyose. Kabila ubwe yigeze gutangaza ko ataba muri FCM23 kuko iyabamo ngo iba yarafashe ibice byinshi kurusha iby'igenzura kuri ubu. Aha muri Kongo kandi abantu 950 bamaze kwicwa n'impiswi. Guhera mu kwezi kwa mbere kugeza muri uku kwa karindwi k'uyu mwaka abantu 950 bamaze gupfa bazize macinya mwambi, mu gihe abantu 38 bamaze kuyirwara bakaba barakize. Ni imibare yatangajwe n'umuvugizi w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abimbye witwa Stefan Dujarric mu kiganiro yatangiye New York ari icyicaro gikuru cy'uyu muryango. Dujarric avuga ko iyo mibare iremereye kuko mu gihe kitageze ku mwaka habapfuye abantu 1000 kandi ngo ibi bintu ni bibi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Macinya imaze kugera mu ntara 17 muri 26 zigize Kongo, harimo no mu murwa mukuru Kinshasa. Ahandi iri kandi hatuwe cyane ni muri Maindombe no muri Equateur. Izi zikaba ari intara zidakunze kugaragaramo ibyorezo nk'ahandi. Stefan Dujarric avuga ko ikibazo kiri muri Kongo gisaba buri rwego bireba kukinjiramo kugira ngo kigabanye ubukana kandi gihagarikwaho kigeze. Ikisangani ho abasirikare 4 n'umupolisi bafungiwe kwiba bitaro. Abasirikare 4 ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umupolisi umwe bafungiwe kwiba ishami ry'umuryango w'abaganga batagira umupaka Médecins Sans Frontières rikorera mu bitaro bya Cinquantenaire mu mujyi wa Kisangani. Aba basirikare bari bambaye impuzankano, umupolisi ndetse n'abasivile 4 beretswe guverineri w'agateganyo w'intara ya Chopo Didier Lomoyo nyuma y'iminsi 5 bateye hakorera MSF. Ubwo bafatwaga bari bafite imbunda zo mu bwoko bwa AK47, imiti, mudasobwa na telefone. Hari abandi bagishakishwa kuko bikekwa ko ubujura bwakozwe n'abarenzi 9. Guverineri Lomoyo yasabye ubushinjacyaha gukurikirana abo bajura bwangu. Ubwo abasirikare n'abagenzi babo bateraga ibi bitaro babanje gutoteza abakozi baho mbere yo kubambura ibyo bari bafite byose birimo mudasobwa na telefone. Ubujura bwatumye Médecins Sans Frontières ihagarika by'agateganyo ibikorwa byayo mu ntara ya Chopo. Abofisiye bo mu ngabo za Kongo bo babujijwe gusohoka igihugu. Abofisiye bose bo mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babujijwe gusohoka igihugu mu gihe ubutegetsi bwa Tshisekedi bukeka ko hari abofisiye bashaka guhungabanya umutekano. Iri bwiriza ryatanzwe n'umugaba mukuru w'ingabo za Kongo Lieutenant General Banza Mwilambe Jules, aho yagize ati guhera uyu munsi kujya hanze y'igihugu birahagaritswe by'agateganyo ku bofisiye bose kugeza igihe hazatangirwa n'amabwiriza mashya. Lieutenant General Jules yafashe icyemezo nyuma y'aho umujyanama Tshisekedi mu bikorwa bya gisirikare General Christian Chiwewe n'umuyobozi w'ibiro bya gisirikare mu ngoro y'umukuru w'igihugu General Frank Ntumba batawe muri yombi. Tariki ya 15 z'uku kwezi Augustin Kabuya umunyamanga mukuru w'ishyaka UDPS riri ku butegetsi yatangaje ko Chiwewe wabaye umugaba mukuru w'ingabo za Kongo afungiwe gushaka kwica Perezida Tshisekedi. Umwe mu bayobozi muri Minisiteri y'Umutekano w'imbere muri Kongo aherutse gutangariza ikinyamakuru Jeune Afrique ko abofisiye benshi bari gukurikiranwa kubera ko hari ikibazo gikomeye. Umukozi w'urwego rw'ubutasi Kinshasa we asobanura ko ubutegetsi bumaze ibyumweru byinshi bwikanga ko hari umugambi wo gukuraho Tshisekedi. Ati inzego ziri maso, buri wese arakekwa. Ndayishimiye yagiranye ikiganiro na Kapiteni Traoré. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yatangaje ko yagiranye inama na Perezida w'inzibacyuho wa Burkina Faso Kapiteni Ibrahim Traoré. Abinje kuri X yavuze ko inama yagiranye na Traoré iri mu rwego rw'ubutumwa yahawe bwo kuba intumwa idasanzwe ya Perezida Joao Lourenço akaba n'umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ati mu gukomeza ibiganiro byubaka mu rwego rw'ubutumwa bwiza nahawe nk'intumwa idasanzwe ya Perezida uyoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe, nishimiye ireme ry'inama maze kugirana na mugenzi wanjye wa Burkina Faso nyakubahwa Kapiteni Ibrahim Traoré. Ndayishimiye ntiyigeze atangaza iby'inama ye na Traoré yagezeho. Yavuze ko yakoranye inama na Traoré nyuma y'iminsi 2 atangaje ko yagiranye ikiganiro kiza kandi cyuje urugwiro na Perezida w'inzibacyuho wa Mali General Assimi Goïta. Tariki ya 17 z'uku kwezi nibwo Lourenço yagize Ndayishimiye intumwa ye idasanzwe mu karere ka Sahel. Aka karere gaherereyemo ibihugu bya Mali, Niger na Burkina Faso bimaze igihe byugarijwe n'imitwe yitwaje intwaro ya Islamic State. Na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza ari gusabwa kwemerera leta ya Palestine. Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer akomeje gushyirwaho igitutu n'abadepite bifuza ko yemera Palestine nk'igihugu cyigenga nyuma y'uko Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa avuze ko igihugu ayoboye kizatera iyo ntambwe mu nama rusange y'umuryango w'abibumbye itegerejwe mu kwa 9 uyu mwaka. Abadepite 221 mu mashyaka 9 atandukanye bandikiye Starmer n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga David Lammy basaba ko Ubwongereza bwakwemeza Palestine nk'igihugu cyigenga. Aba badepite bashingiye ku ruhande Ubwongereza bwafashe aho bwakunze kuvuga ko umuti ku bibazo bihuza Palestine
na Isiraheli ariko ibihugu byombi byakwemerwa amategeko mpuzamahanga. Barifuza ko Ubwongereza bushyira mu bikorwa icyo cyifuzo. Mu basinye kuri iyi baruwa harimo n'abayobozi bakomeye nka Minisitiri w'Intebe wungirije Angela Lainel, Minisitiri w'Umutekano imbere mu gihugu Yvette Cooper na Minisitiri w'Ubutabera Shabana Mahmoud. Ubufaransa uherutse gutangaza ko mu nama rusange y'umuryango w'abibumbye itegerejwe mu kwa 9 buzemera Palestine nka leta yigenga mu rwego rwo kurushaho gushakira igisubizo intambara imaze igihe kinini ihuza abatuye ako gace na Isiraheli. Ni icyemezo kitakiriwe neza na Isiraheli ndetse n'inshuti yayo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naho inzara imaze guhitana abantu 122 muri Gaza. Ibitaro byo muri Gaza byatangajwe ko abantu 9 bashya bapfuye bazize inzara n'imirire mibi mu masaha 24 ashize, bituma umubare wamaze guhitanwa n'inzara ugera ku 122 nk'uko byemejwe na Minisiteri y'Ubuzima yaho. Al Jazeera yatangajwe ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana n'indi miryango ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi bavuze ko ibiribwa byihariye bifasha abana bari mu mirire mibi bizaba byashize bitarenze ukwa 8 k'uyu mwaka, kandi ko ibyo bizashyira ubuzima bwabo mu kaga. Kuva mu kwa 3 k'uyu mwaka ingabo za Isiraheli zirashinjwa gufata ingamba zikarishye ku mfashanyo zinjira muri Gaza, zirimo no kuziba inzira, ariko nazo zishinja umuryango w'abibumbye n'indi miryango mpuzamahanga ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi kuba nyirabayazana y'imfashanyo zitagera muri Gaza uko bikwiye. Bivugwa kandi ko mu bihe bitandukanye ingabo za Isiraheli zimaze kwica abasivile basaga 1000 bose baguye mu kigo gitanga imfashanyo muri Gaza. Isiraheli akana ubwo bwicanyi kavuga ko abiherutse kugabaho ibitero byari bigamije kuburira kugira ngo babuze abarwanyi bakekwagaho gushaka kubasagarira, kandi ko byakozwe mbere y'uko ibigo bitanga imfashanyo bifungura. Dusoreze igandwa y'umunsi mu itangazamakuru mu Buyapani aho bahaye abana imbunda 16,000 bibwira ko ari ibikinisho kandi ari imbunda nyazo. Abayobozi mu Buyapani bahangayikishijwe cyane no gushaka uburyo hagaruzwa imbunda 16,000 za plastike zatanzwe bizwi ko ari ibikinisho hirya no hino mu gihugu, nyuma bikaza kumenyekana ko zifite ubushobozi bwo kurasa amasasu ya nyayo. Polisi y'Ubuyapani iherutse gusohora itangazo riburira abantu bose ko ari imbunda zibarirwa mu bihumbi zatanzwe nk'ibikinisho hirya no hino mu gihugu, nyuma bikaza kumenyekana ko ari imbunda za nyazo zifite ubushobozi bwo kurasa amasasu asanzwe. Polisi kongera ko ubu buyobozi burimo burakora ibishoboka byose kugira ngo zigaruzwe. N'imbunda zinjiye mu Buyapani zitumijwe mu Bushinwa kugira ngo zikoreshwe mu mikino izwi nka Crane Games, ariko nubwo byagaragaraga ko ari ibikinisho bya plastike nta kibazo zatera ku buzima bw'abantu. Byaje rero kugaragara ko mu mabwiriza agenga imikoreshereze yazo zifitemo ubushobozi bwo kuba zanarashishwa nk'imbunda zisanzwe. Buri mbunda muri zo zatumijwe nk'ibikinisho izana n'amasasu yayo 8 ashobora kuraswa kanapfumura ibintu bitandukanye ndetse akaba yanakoreshwa mu gukanga abantu, ariko polisi yo mu Buyapani ngo yaje kumenya ko burya izo mbunda zishobora no kurasa amasasu asanzwe yica. Kuva iryo tangazo risohotse ririho n'urutonde rwerekana ubwoko butandukanye bw'izo mbunda, byatangajwe ko kuzitunga binyuranyije n'amategeko, bityo abaturage bose bafite izo mbunda z'ibikinisho ngo basabwe kwihutira kuzigeza kuri sitasiyo ya polisi begereye. Bakunze wa Primo Media Rwanda, iyi nkuru ya polisi yo mu Buyapani iri gushaka uko yagaruza imbunda yahaye abaturage yibwira ko ari iz'ibikinisho niyo dusoreje iyi gahunda y'umunsi mu itangazamakuru. Reka mbashimire ko mwarimu yakurikiye, mbararikire gukomeza kureba ibindi biganiro bikuru urubuga. Mugira amahoro. Pineapple Gardens Estate. Uyu ni umudugudu wubatswe mu buryo burengera ibidukikije, uri neza aho ufite view nziza ya Kigali. Uherereye Bumbogo, ni muri metero 300 gusa uvuye harimo kubakwa Kigali Innovation City, hagati neza ya kaminuza mpuzamahanga ya African Leadership University na Carnegie Mellon University. Ugizwe kuri ubu n'amazu 17. Kuri wowe utuye mu Rwanda cyangwa uba hanze yarwo, aya ni amahirwe y'imboneka rimwe, aho wabasha kwigurira inzu nshya ukayihabwa irimo modern kitchen ifite ibikoresho byayo byose na internet ya fibre optique. Ni inzu zubatse aho buri imwe ifite ibyumba 3 na douche na toilette kuri buri kimwe, ikagira annex yayo hanze nayo ifite douche na toilette. Buri nzu yose ifite parking yayo ishobora kujyamo imodoka zirenze imwe. Kugura imwe muri izi nzu biguha amahirwe menshi kuko ushobora kuzituramo, kuzikodesha kuko zegereye kaminuza mpuzamahanga ari cyanya cyahariwe inganda, cyangwa ukazikoreramo business ya Airbnb. Ku imwe muri izi nzu yawe biroroshye kuko wakwishyura ku giti cyawe cyangwa ukagana bank. Dufitanye amasezerano aho baguha inguzanyo ku nyungu ntoya cyane. Zigura uyu munsi nawe utura utekanye.